Akashvani Imphal Maibam Dwijamani na pau pazari ahanbada maroiba pau Raijapal la Ganesan hairi naha singna luhongdringaida masa masa yanaduna HIV test tawthokpana tungi mirol kayabu AIDS dagi kanmangamgani Mukhyamantri Nongthoman Biren hairi AIDS pu lumna lawduna thingnaba honahogdabani ngaihaki wakhalonda thabuk tawbana laina asi mapung phana thingbangamloi Kulumdoi Suba Hornbill Festival, Nagaland ki Naga Heritage Village da Uparashtrapati Jagdip Dhankar ngasi hodokrai. Bharat ngasi degi haunabi matung ina sahi amagi oina G20 group ki president oirai. Amasung Gujarat Vidhan Sabha Mikhal ki ahanba tangka ki vote santi oina thadanakrai. Vote thadanabagi sang wangki hairi. Ngasi World AIDS Day ni kumsi sehige numit palana sigi theme di equalize haibasini Manipur State AIDS Control Society max na sinduna World AIDS Day gi mapung iba thoram Imphal gi ahanba Manipur Rifles ki ground da pangthoki thoramadu da wangang bada Raijapal la Ganesan hai aikoi gi naha singna luhongdring ida masa masa yanatuna HIV test tothokpa yamna maktangai phade masina masa ngakthok sabatana tana tungda horakadori ba mirol kayabu laina asidigi ngakthokpa ngamgadori bani Zati ki oina laina asidigi ngakthoknaba thabak thoram sing kendra sarkar gi nako gi santhang makhada ningthin sathari laina asidigi ngakthoknaba thabak thoram sing masigi nodal agency ama oriba Manipur State AIDS Control Society max na mapung iba thodang lawtuna sathari thoromasi singi jila sing da su ningthina paikhatpagi tangai phadaba lei hairaduna Raijapal na hai With regard to HIV issue, this is not only for their own protection, but also for saving the future generation. We must promote voluntarily HIV testing before marriage in this regard. We are all very happy that the National AIDS Control Program is being successfully implemented in the state with funding through the NACO Government of India. The Manipur AIDS Control Society is the nodal agency for the implementation of this program. The program is implemented through active collaboration between the various government and non-government agencies. Thoromaduda saruk yakhiba Mukhyamantri Nongthoman Biren Singna hai AIDS haibasi yamna lumna lawbaga loinena masibu thingnaba honahogadabani ngaihaki wakhalonda thabak tawbana laina asi mapung phana thingbngamloi masida aikhoi khudingmangna amata oina daita lominagadabani magna hai AIDS sagona hingliba miyoi amagi imungda sarkar gi official singna ART thinba satpada athingba pirakpa tatana thengnari masi yamna laibak thibani miyamna khangkhigani haibigi wakhalonda satharakpa thabak sing asi toktrabadi laina asi thingbada awaba mawerakani Raija sigi miyambu masamau phana nada yektana lehenabagi damak Raija sarkarna English ngani taramapanda Health for All scheme haudokhi Scheme asigi makhada miyamna tongan ba laina makhal tara layengna bigi khudong saba piri masi yumda sangduna hakselgi khanghairiba singna lemna khudong saba asi pibani Hanadi masida HIV test tobagi khudong saba yoromde adubu ngasidagidi yumthong khudingda HIV test townabagi khudong saba scheme asida yaholle hariduna Mukhyamantri na hai masi lemna tawgutaba test ni kanagumana singnaba leirabadi losinba tawdana test tawthokpiu laina asi kannaba honabada miyamna mateng pangbiu hariduna Mukhyamantri na hai Health for All is already launched in the state of Manipur since 2019. Masidaida ikoina disease tarada free the yumna salaga koi treatment awal. Second as well as medication. But from today onward, the state governments included the testing of HIV in each and every houses. That will be also at a free of cost, and the medication will also provided free of cost. If you love your nation, if you love your people, if you love your generation, please don't hide and conceal. Kashui kani ngai lite, maralese daba maya mama, matte khar khaki khoi gi world gi kari no je khang da ngauru buduna thoki bani. Hojik ti loina khang na rakanda khoi kanbrom na sangsila. Ngasigi thoromaduda haksel amasung yaipa yumbal mantri Dr. Sapam Ranjan amasung Kolkata da leiba US Consul General Melinda Pavek saruyaki. Malem gi AIDS numit Raija gi tongan ba jila sing da su pangthoknaki Ukhrul da thoromasi jila adugi DRDA hall da pangthokki HIV AIDS ki matang da miyamna lana launari ba kaya adu sengdokladuna thoromadu da saru yaki ba jila adugi deputy commissioner na hai aikhoi khudingmangna amata oina hona minaduna leina asi muthana bahona gadabani leina asi nari haiduna ikai ningai leite
थोरम अदुगा मरी लेना डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ना NGO सिंह अमदी अतई संस्थान सिंह पुल्लगा जिला अदुगी गांधी चौक मिनी सेक्रेटरिएट फाउबा रैली अमसु चतखी डिस्ट्रिक्ट एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कमिटी सेनापति नसु थोरम असि सेनापति जिला की DRDA हॉल दा पांगथोखी थोरम अदुदा अखंग अहि क्याना वा nganki मियामना HIV एड्स का सागोनने हिंगलिबा मियोसिंगबु की हंगोइना खनबगी चनबी अमा लेबना लेना असि थिंगनबा लौखलेबा स्कीम सिंगी खुदोंग साबसिंग हकथेंगना फंगनबा ngamdri थोरमदुदा नेहरू युवा केंद्र सेनापति सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सेनापति अमदी ICDS सेल सेनापति की म्यूट सिंह सरुक याखी तमेंगलोंग जिला दसु कुंत्रा मरी सुबा मालेम की एड्स नुमित जिला अदुगी CMO ऑफिस कॉम्प्लेक्स तमेंगलोंग दा पांगथोखी मणिपुर स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की मखादा डिस्ट्रिक्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल यूनिट तमेंगलोंग सिंधुना पांगथोखिबा थोरमदुदा वा ngankhibasingna लेना असिगी मरमदा मियामबु भाब ताहनबगी तंगाई पदिबसिंग अदु फोंदोखी HIV एड्स असि हिरम खर खक्तदा मियोय अमदगी मियोय अमदा संदोपना मियामना मिपाइनिंगाई लेते सिंगनबु लेरबदी टेस्ट तौथोकनबा अपील तौखी जिरीबाम जिला दसु थोरम असि चाइल्ड वेलफेयर आश्रम जिरीबाम सिंधुना पांगथोखी महिरोइसिंगी ओइबा खोंसतनमा जिरी मयोल चतखी लेना असिदगी करमना nganthokadagi हाइबगी मपाव पोबा पोस्टर अमदी वाल पेंटिंग कैंपेन अमसु बराक सर्कल की मफम कया यावना अतई मफम सिंगदा पांगथोखी थोरमदुगी मतंगदा चाइल्ड वेलफेयर आश्रम जिरीबाम की प्रोग्राम मैनेजर आइस प्रियानंदना असुमना फुंगदोखी बराक सर्कल की एरिया अमदी जिरीबाम की तोंगान मफम सिंगदा वाल पोस्टर कैंपेन वाल पेंटिंग कैंपेन लोनेना मास रैली न सिंगबा थौरम सिंग लोनेना ngasi जिरीबाम दा पांगथोकली मरुइना हाइबा थौरम असि पांगथोकलिबगी मरमदी HIV एड्स हाइबा लेना असिना नादना लैखिद्रबा सिंगी मफमदा काय खुमनाबा उत्पा अमदी अवाबा फोंदोकबानि तोंगान अखोगी लमदम सिदा लैबिरिबा कम्युनिटी पुनमकना अखोगी अदोमदोंगी ममल जामलबा पेसिंग असि तौथोकपिरे हारगा स्टेटस अखोई पुना खंदोक मिनसी हाइबा वाफम समजरी केंद्र की लॉ एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स मंत्री किरेन रिजिजू ने मोइरांग चतुना मफम अदुदा लेबा INA म्यूजियम की फिबम यंगसिनख्रे लुसिंगबासिना INA मेमोरियल कॉम्प्लेक्स लेबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मितमदा लेकतुना इकाई खुमनपा उठकी मसिगा लोइना महागना अनिसुब लंचाउगी मतमदा INA की हेडक्वार्टर ओइरंबा मोइरांग लेबा युम अदुसु यंगसिनखी तुंगदा महागना कैबुलमजाउ नेशनल पार्क चतुना संगाई की मतंगदा यंगसिनखी मागी खोंसत अदुदा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खंडू सुलैनखी हक्सेल अमसुंग याइफयुंबाल मंत्री डॉक्टर सापम रंजन हाइरी ट्रांसजेंडर सिंगना समाज की मिनों मिसाना मरम ओइदुना खक निंगबा काइन हिंगलोइदबनी मदुगी महुत मखोइना ओइरिबा फिबम अदुदा चाउथोकसगदबनी ट्रांसजेंडर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सासो अमसुंग फाटना सिंधुना इम्फाल की पोरोंपाता लेबा ट्रांसजेंडर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दंगसी पांगथोकिबा मालेम की एड्स नुमित थोरमदा सरुक यारदुना डॉक्टर रंजन हाई ट्रांसजेंडर सिंगना मखोइ ट्रांसजेंडर ओइरे हाइदुना इकाइबगी महुता मखोइदा लेरिबा तोंगान बाहिथोइ सिंथोइबसिंग अदु मियामदा उथोकदबनी मियामना पिरकपा फजदब कमेंटसिंग लौरोइदबनी हौकिबा सही खरा असिदा ट्रांसजेंडर सिंगी फिबम निंगथिना फगले अहोंबा कया लाकपा थेंगनरे मसिदा ट्रांसजेंडर सिंगना खुदोंसाबा लहुनबा होनागदबनी सरकार नसु ट्रांसजेंडर सिंगी फिबम फगलनबा तोंगान थबक थोरम कया पाइखली मखोइगी अवाबा सिंग निंगथिना पुकतुना खंगनबा तंगाइ फदे अमरोमदा मियामना मखोइदा फजदब वाहि वाता सिजनदुना कार्यमनबगी थबक तोकदबनी मदुगी महुता अफबा वाहि वाताना मखोइगी पुंगनिंग थुगतपिनबसु मंत्रीना अपील तौखी राज्यसिदा ड्रग थिंगनबा अमसुंग एड्सदगी ngaktoknaba miyam amadi NGO singna honariba kaya adubasu मंत्री ने थागतखी आकाशवाणी इम्फाल की अयुक की पुंग 8 मखाई की मणिपुरी पाव की मनुंगसन्ना पावसे सिंगी मरोइबा पाव सिंग पाथोकपदा सिंगी जिला सिंगदा फोंगबा पावसे सिंगी हेडलाइन सिंग हापखिबा सही अमा मपुंग फारे आकाशवाणी इम्फाल की पावदा सिंगी जिला सिंगदा फोंगबा पावसे सिंगी मरोइबा पाव हापतुना राज्य सिगी कासिन कोया सिनबा थुंगना यहोनबगिदमक मणिपुर हिल्स जर्नलिस्ट यूनियन ना थागतबा फोंदोरगली सेरोल अमदा यूनियन सिन हाई मणिपुर की चिंगी मफम सिंगी कासिन कोया यौना पाव पीबा ngamba amata ngairaba pambai आकाशवाणी इम्फाल ना ओइरी पावसे पुथोक पसिन तौबदा खुदोंग सादबा कया मायौनरिबा सिंगी जिला सिंगी अथापा मफम सिंगदा 8 मखाई की पाव की खुथांगदा ई पाव कया यहोन बिबिगिदमक आकाशवाणी इम्फाल बु यूनियन असिना थागतबा फोंदोरगली आकाशवाणी इम्फाल की रीजनल न्यूज यूनिट ना कैजुअल एडिटर खरा लौनबा पांथोखिबा अईबा चांगेंगी फोल लौथोकले सांगेंग परीक्षा अदुदा माई पाकलबा मियोई 18 मखा ताबा इंटरव्यू की दमक खनगले सांगेंग परीक्षा की फोल आकाशवाणी इम्फाल के नोटिस बोर्ड की यंगलबा यागनी परीक्षा की फोल असी आकाशवाणी इम्फाल की फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज इम्फाल दगिसु यंगबा यागनी ताबिदिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी कुलुमदोई सुबा हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड की
Pisama Leba Naga Heritage Village the Nasidigi Hokre. Festival adu Uparashtrapati Jagdeep Dhankar na Hudoki. Festival si December Tarapau Pasatagani. Akashbani ki Paumin Hai, Lebak Asina Nasidigi G20 ki presidency ki Tabak Pai Bahubamadi, Nagale na Mapung Power Rizam Oibigi Numitsu Oibaga, Festival si Hotopaga, Sanabana Festival si Yamna Magulaina, Miyamna Longari. Festival asi da yengba lakpa miyamna Naga tribe pumumaki nat amasung sanabi mati makhoi ki marakta amaga khenari basaktam adu mafam amata da uba phanglagani. Pisama da punna stall chama kuthrain thoi hangki aduga manungda micro small amasung medium enterprise ki stall chama amasung temporary stall kuthrain thoi yauri. Kala Sanskriti ki thoram khaktanatana Hornbill Music Festival, Photo Festival, Fashion Show, Adventure Sports amasung Night Carnival singba thoram kaya numit tarani asida pangthokani. Ngasidagi Bharat na hurabi matungina sahi amagi oina G20 group ki president oire. G20 asi malem ki saukalaba masung senmilonda saukalali balibak singi makok thongba forum amani. European Union gumani forum asi malem ki oiba wafam sing khanana ba sahi kudingi mipam pangthoi. Mamang thada Indonesia ki Bali da pangthoki ba G20 summit ki loisinbagi mifamda Indonesia ki Rashtrapati Joko Widodona Pradhan Mantri Narendra Modi da symbolic oiba G20 ki president famsinaki. Summit adu da wangang mada Sri Modi na haiki Malay masina geopolitical ki oiba ungkhanaba sel thumgi phibam galakpa ngamdaba chinjaga masung energy ki mamal wangkalakpa masung covid laisir ki tung koina lehorakadaba awaba mayok naningai tanja amada Bharat na G20 ki thau pure. Bharat G20 ki president oina thabak tawbada hiram khudingma konsengani aset be phirep leigani amasung thabak te yumpham oigani haina Sri Modi na malem gilu singbasingda thasaba piki mangna hai Bharat na president oina thabak puringai matam asi miyam gi oiba thabak thorom sing paket pana mapung oiba satam oigani madugi manungda university connect program yauri maduda mapal thorom mantri S Joy Sankarna malem sin thungbagi university humbudra mangagi mairoi singda virtual oina wangangki Mangna hai malem gi hojik wari pepeba masida Bharat na G20 ki presidency ki thabak pai ba haibasi yamna maroi ba tangkak amani masida Bharat na leibak asi ki thorom thauta kaya malem gi leibak kaya ta khangan mangam lagani mahangna hai India's experiences can provide insights for possible solutions. Our G20 priorities will be shaped by the interests of the global south. We will encourage sustainable and environment-friendly lifestyles based on trusteeship over nature. We will seek to depoliticize the global supply of food, fertilizers and medical products. And we will encourage an honest conversation among the most powerful countries. Paugi Maraktana Atenba break Ama. भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की मखादा स्टेट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पांथोकदबा चही मंगा की ओइबा 13 सुबह एग्रीकल्चर सेंसस फेज 1 मणिपुर सिनबा थुंगना होजरे लमदम मसिगी लौमी खुदिमकना सर्वे लाकपा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंबु तरामना ओपिदुना लौ सिंगु बगा मरी लेनबा असेंगबा पाउ पिबियु असेंगबा अचुंबा अमदि अकुपा पाउ पिबिदुना लैबा की ओइबा चाखु थौरांगदा सरुक याबियु पाउजेंजरीबा डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर Akashbani Imphal dagi pau tabiri Gujarat Vidhan Sabha Mikhal gi ahan batangka ki ngasi vote santi oina thadanakre ayuk pung 9 dagi vote thadana ba hauki aduga numidang wairam pung 5 makhai phawba sataki ahan bagi oina phangba pau gi matungina vote thadabagi sang wangki hairi Akashbani gi paumin hai miyamna mapung oina nupi singna vote thadanagadaba matam walingi digi hauna polling booth singi mamang delepnaki tangka kasida Saurashtra Kutch amasung kha thangbu Gujarat ki punna jila 18 gi Vidhan Sabha seat marifu mapan da vote thadanaki tangka kasida punna mirep satret marifu nipanna lamba thengnari aroibada maroiba pawmo Rajapal Ganesan hairi naha singna luhongdring ida masa masa yanaduna HIV test tawthokpana tungi mirol kayabu AIDS tagi kanmangangani Mukhimantri Nongthaman Biren Singh Hairi AIDS pulumna loduna thingnaba hona hogadabani ngaihak ki wakhalonda thabak tawbana leina asi mapung phana thingbangam loi Kulumdoi suba Hornbill Festival Nagaland gi Naga Heritage Village da Uparashtrapati Jagdeep Dhankar na ngasi hudokre Bharat ngasi digi honabi matung ina sahi amagi oina G20 group ki president oire amasung Gujarat Vidhan Sabha Mikhal gi ahan batangka ki vote santi oina thadanakre vote thadana bigi sang wangki hairi Paulus